Yemwa nipa about yase na nipa ho emobo nipa ho eyare webusia mema wakwaba ediba emergency Ghana TV eso mobeka story amede ebe wefa ma mi bi oni ni kun ebetina fidiem hase na se mo de ba ye ne se ni yere ekwa wo so eno mo ye no operation o ma ye no operation na wie ja onim se o ne ba no wetimi aba be ka ate asefo asase isu bi afedie edidi mu awe hu ne se ni yiri na o maye no operation no ni yiri nefu no astart se eye kese na odi be pie mu wo fidem ha se ye mo ni ntebusia ye nsem mani enkoni hwe video no emma esan se update aba edi afa asemwe hu share so be subscribe na like na do comment so aba comment section ase yenko Nego hwe video. Minua be ma bi a ye frɛ no Jagba me pa cho di ne no ano no. Jagba. Okay. Jagba ene ne yere Cynthia edo mo case eba ebetu ye nim na nra enamadofo so ema ye keka ye nsase kakra ye de ekwa ye surgery e de ama ye nua ba Cynthia na modern pictures no eguso ama me na enra na wo se wo mo kokonfo no che ekwetwa scan bi kwaye ye test ahodo bi ni adeadea na Jagwa say na bibia bokọ de de bibia bokọ ba ndura ye ade na so wabotui de na sibim ndura ye kwaye bi wanu kasagu we no mama me kwaye no sande nka medwin say be kwa ya mama no ye kodio no ma regret say o ma pon nti ama date na o mama me na aye ma yoro ho o mama date ben say mi twa okwera next week Wednesday and san mo be a series of scans in any ade and san kra ne asama mo data mo de ebekwa akoye surgery no Cynthia se de na ye o to wa o feel ya obi wo mu ana o to wa o ti se eye o ya aye ne ya o ti se ye o ya pa ni hon mo ayokuro eye na metiti ho na ayokuro ndura me fra akona me ko biemu na moje efri ho uko biemu na moje fri mu ba ntundura ye pi ha yoko ha mo ko reject ye no medinako amo mo akọ papa ekuro no nto wo mo ko bie na ye moja nko nti ayama yo ho chese enra yensa ankesika ntem ama ya anko ayasabi anko ye test no enti ansa kra na ebenya date e de aye surgery no agise wuku ada nti mi to Jagba usun mi numba bia ma adwunda oh mi frumfi a ja mi nkola mo go fi mi num de wo ketan kola abusuan still wa wo pese wo boa Jagba ene na yiri Cynthia Ubetimi Edia for 0247 848052 0247 848052 Abusuan eda TV ne so no eda TV ne so no eya rehosem na enra mo amodonate bia yantimi amomu din nyina mafia ba betena se na waba bebodi nti Jagba de na obeka se de me kan se misromu omumbuami na sande ibia second hontino omurijetimi se sikaba ti omumbuami ti kama omonte se adofo adaroma sikaba nti se ano misromu se adofo omudomi no omubuami kakrakra nti se sikaba omumbuami na omu ya de ne mami na mintimi nkofie nkonwe mi kwala tibi firfiache tibi srobu tibi stresse bemansu dokta fona mo no omubuami na mi rese tibi ya kwa na nisumi nyaba beba entenasi tese waton fie e de hwa wo yire yare enfie miensanie he na oda sese obi na domi fie na me ton man ne pakoro no ndi muso muntumi wontumi firfie no ana waka se wonim daki ntinda ana nyame amano kina wonim de besi so tini yakube mba na yame mintenamu ana mi wo enipa na wato fie no wasan ama odan e wo fie ho wow ukrom ni ana ebi mu akoma pa o enka ono nati ni sika me so mo amanfo akase wontumi ni frisa your friend is saying your friend mbamwe nyame nhira o
Bonidina Danase. I sent me almost I Kaguadi no mame. I sent to my almost I asampa. Nidino as a chireno no. Cameraman, Yamena make us away and Bamba Jabba Ire ne Casa. Nisu and Namne Niasino. Enya asem ketua medinda se mamba mo se on ketane sa nyame sira no nyame yele kase ma wonti obi ata wonti nyakopo a wo soro no sa ne nyakopo be kire no won fa edadase ntese nyame ya wadom na nka utimi ye adwumenye ska kakra why wadwen se wubetu afirifi akọ han dan anase wobetena watel se wubenya asase na nka wonso wasan pagya biasi ho se ka openu minim se we ase asam ibia omudada no ibia obabe yimi aminim nti se openu san ka betena mo na meso menya nka kra na masimidie min tu sa kuro no kwa babia okay krom ho ana betena abusuya Mama yemwa yese yemwa nipa ewo bra wote ase yebese ne yeto sikani din wo enra ebia network wo mo efrefre say phone no wantimi ansende wo de ama no ene yebeto din no Nyankopon ayade kakra bia yensa kan yede bema wo mu na yakwa akohwe aye surgery no e de free ho picture no na that TV ne so abusuan wo hwa enra dodo na eba me DM wo mo a enfreme wo mo e wa ma no ne Ghana ha nyina wo bia ye osema me mintimi ni dio ma me mintimi nhwe me wura ho masu a abusuan Yesu no ne ye kabom eboa enra metemente ho 1000 Ghana cedis enam de hyase wonso ketua bia enso 10 cedis 20 cedis 50 Ghana 1000 Ghana 2000 100 million de ka do betimi e be ka wakoma bia me se adoye e ka wakoma e na wo je 0247 0247 84 80 52 0247 84 52 Abanga Enterprise, Abanga Jonathan also was send 500 Ghana cedis on Facebook. Abanga, God bless you. And Yamishra no nyokesi papa. Lordina Ahutu also was share free Accra Ablekuma. Eyare hose mamaga MFA. Also what Jane yere hono no san Jane ma. Chase Jaba. O abadaye o. O abadaye o. Ya mama sana mefa. Dionya mi di mi besi bia ma peneso ya ma on peneso da minu abema ifia ma tena mi fia ma nim denya be me de be ma no na mediso daba die besi bia twede amponse yemfa seda emenya nkropon wate nyankopon nim se wo na sa wo hawe eto wo a ubetimi agina no enu nti na wo na fa wo so no senke bia kofa obi so anka wadwane agya ne yire ne mma ebia kofa obi so anka wa fa duro anom akune ho jaba ebia fa ba bia nka sabri nipakro oto ayampe a ye chini peno a na yire ne mma hu no eti ese ohaw beba amane beba osun beba nanso jaba wahinta bia eni nyankopon eni nyame na anopa ma mera ho de ama mera ho ne se wo kọ konfo anoche se ye be ye surgery na ye de ye concentration ye doctor odi kan ye first surgery amfa enen no adofo atiefo ne ahwefo adama ye bo moden a ene yensa akakakra nka eno ye de kwoto ase ne ye de bia soso sika ba ya ye se ye late nyankopon nim de oye jagba tisusu diareho wate abusuya ye mo ye nuyen 0247 0247 84 80 52 0247 84 52 edini Charlotte Frimpoma Crunchy mafia besra man for say hwe no ma amfra ma me gina so omuja me line na ne de ba ko na to so obetimi afra na phone na freeze e basa gisi e change line no ne de ba ko na to so yesre wo mu ti mafia bra na be bobodin ene ye sala abusuan ye se sebe Yesu kra ye jan him said ye da mo ya doye
edema Lawson efisem woni ede wasem ba ha wo mo akwa huyehiam wo mo a asamatu wo mu donation ne ade amoye no yenso du baby ese we give out to the society na de ye toa so yenua bema ya samre ne yire ekowo ya wakonya asem ya ye no operation miensa mu a ba ko a etwa toyi e na asem aba ho a sese sabi se wo ko ya ne so ma menka ne sa anase wo ko pupu na wo be di be fa woto no ni de ntisa ena ma wo nti akoda ne mfima na da TV no so no 3 years ni o se obeyin frama enam ne mfim obeja ne nan a enam ne mfim abusua chese bibia enam ne mfim ene se abedru hase enra mada roma mo boy enenso so ye toa so eni ti obi bia wonya mfa ne de mrae no mada roma mo boy na yenua be wonya ne fa ho de medasma abusua nti yeguso a ye twen mo na woko Facebook anyame nhira mo Isaac Afari wo so wa send 150 Ghana cedis nyame nhira mo papa ena nimo insia Lydia wa send 20 Ghana cedis nyame nhira mo oba pasisi wo so de fa Rita and Cecilia 50 Ghana cedis wo doma hinkro manim for ho ya krom ahyiam mo koliki also wa send 50 Ghana Emmanuel Awua and Nikki and Kabo mu a mo send 50 Ghana no ena enran so mo ayentimi amomudini bi owusu munu fie Germany also fi Techiman wo send 300 Ghana cedis Tony ewo USA 1200 Ghana cedis Ibrahim Mohammed intensely 50 Ghana ena humu Haruna enso send 20 Ghana cedis jebusuya ye kweye ni mu kakra Niedi kan aseda kese enko enfamo bibio yi ni sika edeboa ye maame na uwa asem wanwon so a eya asem na ye maame awo afa ne ho afa ne ba na feed operation ya ye ni CS ya ye ni na feed nsunsan so abesie ne sia ono ni ku wato ne japade ni a wona ho e de ahwe ne wi nanso bibia mfie tie de emma nti no ye ka se aseda kese enkonfa mo bibia woyi ni sika so de boa amaye maame ho atono na se na medika eka ye no ye stretch di amponyankopon ase se asema doctors for na kan 50 na 50 na omo kan 50 na enye nkwa na ye de ye hia ye mpe bad news bia ye bompa se Wednesday yo mo ahye ye papa ne yiri boy se Wednesday no mo mra na omo start process no ye bompa se nyankopon ebehwe ye maame so na wetimi akwakoye surgery ne asumdwe timi ede etimi aba obekọ ho asanso asanechi aba kwamu na bibie timi atodin edi amma yentebusia story we ye besanso edi update no asanso abramu biom na meka usa ha egusa ye emergency Ghana TV so dia meje so ane keche mami esi anesin ebusia ye besanso edi nhyiemu ewa hebio